Funcionário no Trabalhadores Pertamina Internacional Timor-Sa participa formação com a Baunçato prevene ahihan tanque mina e situação de emergência. Formação ne halau ia terminal combustível pizza Pantai Kelapa Quintane ia simulação ne funcionário no Trabalhadores Sushi Pizza halau gesto halai runguranga hori hadokan husi desastre ahihan tanque mina nebe resulta trabalhador ida canek. Mas que nune ia horas ida nelan o esforço toma pizza hori usa equipamentos estándar internacional nebe sira ia amate no localiza desastre ahihan tanque mina nune la bela feta ba tanque mina selo. Ao foi em simulação né diretor pizza Beni Harto Wijaya ba jornalista sira dehan sira halau simulasi amate ahihan tanque mina hanesan meus ida hori treino funsionario pizza. Dan memang hari ini kita melaksanakan latihan pemadaman kebakaran di tangki 4 pertama. Jadi kita mengaktifkan namanya organisasi keadaan darurat. Kami melakukan simulasi ini secara berkala sehingga teman-teman dari operasi semuanya mereka siap pada saat ada kejadian-kejadian darurat, bagaimana mereka menghandle dan memadamkan api, dan bagaimana kesiapan kami dengan kondisi yang force majeure seperti ini. Dan juga kami juga berkoordinasi sama teman-teman dari ANPM, kemudian dari Kementerian Lingkungan dan lingkungan sekitar juga, RT RW dan segala macam aparat untuk mengamankan fasilitas kami yang berada di Pantai Kelapa. Niadian atau realiza simulasi ne pizza convida representantes do Ministério relevante anesan AMPM, meio ambiente no autoridade local. E a simulação ne pizza envolve equipa barak anesan, equipa bahamate ahi, equipa evacua vítima no equipa médico. Mikael Manimau, Charlie Junior, STL News.